Sempre m'agrada dibuixar des de petita, però vaig fer batxillerat artístic i allà va ser quan vaig dibuixar i vaig evolucionar com a artista. Dibuixant tota la vida, des que era petita. Bueno, jo des de ben petita que dibuixo, pinto, faig manualitats, aquestes coses, però jo crec que fins als quart d'ESO o així no vaig començar a fer pintar més de diari o de més coses, que va ser quan vaig entrar a l'artístic, llavors em van donar més peu a crear més d'alguna manera. Llavors això, des de quart d'ESO, primer batxillerat i fins ara. Digital des de los 50 años, desde que vaig fer cicle. Bueno, desde que tengo memoria en realidad, desde muy pequeña, si bien un tiempo después no lo hice con tanta frecuencia, pero digamos que retomé después cuando empecé la universidad. Bueno, he dibujado mucho de niña, me gustaba mucho, pero empecé a dibujar cuando tenía, no sé, 20 años más o menos, que dije, bueno, quiero empezar a dibujar otra vez. O se me ocurrían cosas, ideas, así decía, estaría bueno dibujar tal cosa, o no sé, proyectaba ciertas imágenes y me parecía que, no sé, quería dibujar eso. Y fui probando, en principio pensaba que no lo podía hacer y luego, bueno, lo hice. Desde toda la vida, desde muy chiquita, la verdad es que no me acuerdo desde cuándo, siempre. Ajá. Mi mamá pinta, es artista plástica, así que como que siempre me dibujó desde muy chiquita. No es que dibuje, pero me gusta mucho garabatear y siempre garabateo cuando puedo. Como si estoy en el metro y hay un papel en el suelo y tengo un boli, pues empiezo a rayar cualquier cosa. M'agrada molt l'aquarel·la, m'agrada molt el llapis i el carbonet. Pues m'agraden bastantes tècniques diferents, m'agrada molt experimentar amb diferents tècniques i tal, però últimament he estat provant molt amb el cos rotulades de base d'alcohol, que és amb el que he fet aquestes obres. Bueno, és com rotulades normals, però que es barregen millor i bueno, has de practicar una mica abans de posar-te a pintar, però és fàcil. Aquí no puc triar perquè bàsicament em mouen tot, o sigui, puc pintar des d'oli acrílic o així més pintura a nivell gran, però també m'encanta dibuixos petitons amb oli, llapis, rotus, marques, o sigui, tot, o sigui... És que no puc decidir-me amb cap tècnica perquè realment totes m'encanten, no sé. Me gusta mucho, bueno, hago todo analógico, digamos, no digital, y me gusta mucho la combinación de materiales secos y húmedos, uso acuarelas, bueno, por ejemplo con plastita acuarelable, y también lo mezclo mucho con lápices o rotuladores. M'agrada molt dibuixar tradicional, però últimament dibuixo digital. A mí me gusta mucho pintar, pero bueno, ahora estoy haciendo mucho más digital porque bueno, soy diseñadora gráfica y me metí más por ese lado ahora, por la parte digital. Me gustan mucho los lápices, me gustan los lápices de colores también, pero bueno, yo creo que sí, el lápiz es por lo mejor que me llevo, pero después si tengo que usar pinceles o cosas así, o no sé, o tizas, crayones, lo que sea, me gustan, pero con el lápiz es con lo que he empezado y con lo que me he llevado. Bueno, no sé, me gusta pintar con bolígrafo porque siempre algo que es barato y lo encuentro a mano y papel cualquiera. De hecho, no solo me gusta dibujar, me gusta mucho recopilar cosas en sí. Vaig participar a la Fontana, però vam fer una exposició amb els de batxillerat i aquesta és la segona exposició que faig. Va tenir una exposició també col·lectiva que es va fer a la Fontana. Doncs sí, justament aquí a la Bàscula, cap al febrer-març d'aquest any, vaig participar a una exposició que hem fet els artistes. Llavors, ja quan vam començar aquesta, des de la Bàscula van contactar amb mi perquè ja tenien el meu contacte de l'altra exposició y he participado en esta. Sí, expuse bueno, aquí en Barcelona y bueno, también en Buenos Aires, yo soy de ahí, así que expuse ahí. Y también expuse en Ljubljana, en Eslovenia. La primera fa un any i pico, a la Bàscula. Sí, en Buenos Aires.
mucho más chica, hacía pintura con acrílico, dibujo de figura humana y real. No, la verdad que no. Siempre los amigos, he dibujado mucho con amigos, con gente que aprecio o que hace lo mismo que yo, pero no he hecho nunca. Sí, una vez que participo en una exposición, me gusta mucho haber conocido a la gente que está aquí. Doncs m'ha semblat molt interessant i també un acte molt bonic d'exposar dibuixos que hem fet durant el nostre confinament, durant aquesta experiència molt heavy que hem passat tots. Pues m'ha semblat una experiència molt interessant i molt guai. M'ha agradat molt participar amb altres artistes i poder-los conèixer i veure totes les obres tan diferents de tothom del que no estic fent. Doncs superinteressant, perquè és això. Més que res perquè veus les obres de tothom d'un mateix enfocament, però cadascú a la seva manera i cadascú amb les seves tècniques digitals, pictòricament, com es diu, normal, més orgànic, més humanitat. Però és això, cadascú fa servir les seves coses, els seus recursos i és superdivertit i és molt guai. I també avui, com ens hem trobat amb tots els artistes i les artistes, hem pogut comentar, si he fet això, no sé què, a mi no sé què tal. Llavors és molt guai, o sigui, ho he trobat superxulo. Me gustó mucho, la verdad, me gustan mucho estas exposiciones así colaborativas de diferentes artistas y está muy bueno para conocer gente también que hace lo mismo y bueno, cambiar experiencias. Molt bé, han hagut molts artistes i molt bon rotllo, sí que... Bien, me re gustó, aparte es mi primera exposición acá y me gustó porque aparte yo tenía un montón de obras que había hecho durante el confinamiento y bueno, como que justo coincidió con la exposición y me gustó poder participar con las obras. Me ha gustado mucho porque he visto obras distintas y porque he conocido gente súper guay también, o que te enseña muchas cosas, que tienen otra visión o otras técnicas, o yo qué sé, que de repente están estudiando o que simplemente están en su casa, distintas contextos. Porque, bueno, no sé, los colegas, nosotros somos como amigos y hemos estado hablando mucho de las cosas que hacemos, así, y pues uno comentó de este lugar y adelante, porque me gusta mucho el apoyo. Pues que m'agrada molt exposar aquí i moltíssimes gràcies a l'Espai Bascular per oferir-me aquest espai per exposar les meves obres.